Ajde, Čić! Ima, daj moćeš ti to. Osaj komi! Šepard! Dolgi. Ajde, Čić! Ajde, Čić! A Sisike se ekipu pravo? Da. Sisike. Čić. A to ne, to nisam vidio. Da je zdaj? Če kdo mi je rekel, da je šudo, da si još kada praviš. Ne, da se tako gorki nema rečeš. Nema hvala. Ne hvala. Samo sam že malo unele. Vitka, ne ćeš da se gledali. Zelo mlekec. Da je ga. Ajde, Čić! Da mu meni že je došlo. Odkola bo bilo. Ajde, Čić! Ajde, Čić! Ajde, Čička! Mater! Uzvod! Roka! Na Roko! Roko, maš! Ne! Glavo! Maš! Maš! Še, obrači! Še, maš! Še, ajde! Še! Zlom! Enga! Na blazini je zmagala Trojanja Duke. Bolje ste, bolje nume. Na blazini 13 do 57 kg. Kaj bi se spomnili? Luzem ni padlo, ampak je poletel. Ampak kaj, oni slučati stojiš noge dol na razen, tako se malo že oni drinu. A kaj si to, koliko si pa letel? Pizo. Za tele mane pa ni bil gledati. Ni, bil je padec. Uspešno prestane. Šta še nekaj ranske cipi? Na državno še za celo. Ajde, Čič! Ajde, Čić! Mater! Kako bi vam si igrala povijest? Kako čić si igrala? Čič, hvala pa što prizane. Ni to wrestling style. Kaj naredi stari? Ajde, Čić! Svi si ga obrali. Meni da bi to naredil izbredno. Aha, tako igra sem ga. Pa mu je dal glavo med kolena pa ide, da je postal kudo. Na 69 Da začel padati. pa na 66. Luga sem vse sve. Luka, da ti pa igra sem glavo riba mu glavo. Ne moju zmagati se. Dobro, Čić, dobro! Ima ploska, Skoro na pol napada, kar je pol, nekaj si zelo malo kar ploska. Mogoče da za Marinčića navijati. Davi! Če ga pa res napiče. Bravo, Zamera, da Ajde, Čić! Čujem sem jaz na portugalskem počasno stavil. Anško
tukaj mati, jaz sem pokazala na mojem placu. In pa sem jo nahdel, jaz sem lepo usedem na kolena, veš, pa se bi pravim kimono. Kaj so to? Pa se bi pravim kimono postavljam. Šta moraš? Ljubko! Sora, mlade! Jaz se čujem super pospil, ajš, kako dela ima, se mi pospil, kako isto me nekaj, če ne mogu izdati, pa se Opet. Ajde, prijetno.